danas u Beogradu na vodi. Tamo se vidi skyline u Kneza Miloša. A ja sam ovdje kod Aqua i Verde zgrade. Tu je i Kula, Beograd. Idemo da vidimo kako napreduje mostić koji ulazi u Savu ispod Kule. Ovdje kod mostića, ovo je deo dole koji ide do njega, donji deo promenada. Ovdje je ovaj prvi krak. Ono što je novo, to je ovaj pregradni zid. Toga nije bilo. Znači sad i ovaj deo može da se naspe zemljom i da se poravna. Vidimo da ovdje majstori rade ovaj ulazni hol. Stavlja se fasada. Opet ovaj prvi krak mostića. Čeka na ulazak u reku. A sa one strane tamo vidimo da se nešto već radi. Pa ćemo da vidimo. Evo majstori tamo rade ovaj hol iznutra.
a na ovom kraku mostića ima nekih radova. Evo ovo ovdje čeka, nema tu puno da se radi. Ne znamo tačno šta se radi ovdje, vidjet ćemo drugi dan. A što se tiče ovog prelaza između Kule i galerije, evo vidite, skinuta je ova jedna potporna konstrukcija što je bila ovdje desno, nema je više, a ova druga se sada skida, što znači da je gore sve zavareno i spojeno. I očekuje se neka vrsta fasade, kao staklo ili šta već, vidjet ćemo. Eto, vidjeli smo kako teku radovi na ovom mostiću. Hvala na pažnji. Čujemo se